Khubor nakaslab jong unongsan Hima. Uba RM Shabong, ubadai President ke Meghalaya Editors and Publisher Association, MEPA, ubadai ru utrai, takot Khubor urupang. Ulapan kan mau, uba Readington Marwen, ulong sisya ubri uba Tom, namar Haba ubla Pynmih, ya takot Khubor, Mawphor, hausnem, cejar kendai spa, prav kendai, ula Leit, Hima Motphran ban Tyrwa. Syaki pajba bakin thit ya kane akot Khubor kat hadu ba ki pajba kili ya kane akot Khubor hadu mentah hakaju kapor kum presiden ke mepa ulapa ke Khubor skolam syaki bahayang asam berkit bok ya kini kikot Khubor ba ulabu nong kenti kum Mawphor Highland Post berkiwai de kenang bakin nang kiu Shabong uba Readington ulaklat na kane kepertai haka shifodarik mentahi ubanai ha doktor Gordon Robert Hospital Shillong ban haka juhi kasengi layo bentep no ha ulum jingtep kawadon ha moyong rem nga shukwa ban tempau ye ke jing susi ku kha alor ke jing du no jonga yo wei na ki perlok ubang ye I ha ba reading marwei te ngalai chu bur ba reading nadu kisnem khat khandai spa prapu khandai dengan bakla nama bawa reading long udon ya ke press ju hajan ke press ju jan ko office kam ni tengah sini tindu te bawa reading long lasdang ban Pynmih yo Mawphor ha kisnem khat khandai spa prapu khandai nada bakla te hadin mo Pynmih yo Mawphor long yelaya don lam hakaju ka mar nga mo Pynmih yo pang aus na khatna spa pa te nga shukwa bani tu yo pi bo bari ding ula day way na ki paya skemba haka be day ba ka company ko marbale ngong ipi kunta pinaban kan mau baha kisnem prapo kamta mati to kisnem prapo mri prapunyo prapo pra kadai ka por baka dangdon ke jingkla na ka basyon ko Khubor da kiletar pes berkuan se juk offset pride belakang lai te haki to ki por kilas dangwan ikut Khubor ki bana bahar kamtam ikut Khubor ki bana asam na ka benta ban pnia ki kot Khubor ki ban pnia yo silo bai na sungu ngia don bariding tra jo Mawphor antang ngia don na kaliang jo nong san Hima bat kumju na kaliang jo Pynmih kini ki kot Khubor khasi ki kot Khubor tra jela kila tre sitom bat kila la ban peniran kan dor itu kom Pynmih kot Khubor ki ban lala ban weng no iya kitu kot Khubor ki bawan na sibah kot Khubor asa je ba reading ni tu epi ha ka jing sisya ula tre sitom ha nak betaban pergi Mawphor ngaju kan ma ha kisnem khandai pho ha kitu por bo rupang ya yeu ha kan no golong ka sibon ba reading bo ya yeu Mawphor tandai bo pri ye tre sitom ye dem dia bat ko Khubor Mawphor kat bana ya ki por kanang ki we pa hadu ka at kadai ka we ni ko Khubor ka ba kinong puli ki I ba te ngan ya tu ya pi ndai ta mo ba reading la long way na ki nong sedang ya kani ko Khubor ndai kat kajing kan mau yo ma imad la de ban ningko ban Pynmih ya ko Khubor kabasyon da kot Khubor kolor printing dikata gede ka jingtre ba jo bandang ta uba reading ula ayu ula nang penhe ya kini kot Khubor hadu bakandami menta kan risla dikade gede ke jingtre stom jo ban ngakwa ban syu penting lepi ajin sya uba reading umde no kot Khubor man dalade um kot Khubor Reu
tamu dong Pynmih ko Khubor dia udon kata ke jingi ba ke jing subit kli je mu ya kene kam ha ka ba ulala ben beteng hadu kesi ko hadu jo ke jingi ko tinga tena kalian jong kemepa kalian jong putrai ko Khubor Meghalaya Editors and Publishers Association ngapa ke jing solem syaki bahai ngasem jong ni orang ba ula khat ban ha ke jo ko por na ai ke jing kibok kirmiam ya kini ki ko Khubor jong ki ba la bu nong kenti Mawphor ba ke jo ko por alam pus ba kinang kiu sejrong ba kinang budin ya kai ko bala bu nong kenti ba oh kajing ada jong abut bari ding de kalong ta kumang kalong ipi mentan ngabut bari ding ngilaya ngabut bari ding ngilaya long perlok la slemba ako porba ngidang sedang ko Khubor long porba ngidang sedang mention ko Khubor janman ke janmi dia songkai mengabu bari namar balai ako to ko porba ngidang shon ni kini electronic typewriter mo long phila menta banshon tang yaki text tang gijing tho te yaki heading yogi kot Khubor nga habali jan bari ding man kapor te ha kata kapor ye songkai gi ya thu khana u bari ding kala de gijing de yogi muslim sen te kumangalong ipi mene ha kapor bu bari ding udang susdang ye Mawphor kide kisi ki ba e phai perkhat mo pi ngampat juken mau lese ba utrai kot Khubor undon dia kata ka jingkit kli ba un shongi ha po office baro sisi man pe dia ka jingkit krep khum ni jingkit Khubor ni man pre nata kam de tang kata enda kila adep kam kidong trai ule kuno kede sa kamram yung balik bu ng trai balik bu hiye kidong trai ba jong enda lawan na bu ng trai ule hiye ka kam ban snap liet nang tau lehi ye kam ban syon ko o du yetu kana ye nga kapor budang don apo Motphran por budang sedang ban dia hi kata ke mesin balai do pertari lu kham shwa bau juthia ko bune kalau hapin argental kata kali ke jing kriston ni ban tu ye pi mulai nang kata ha kapor men step ruan hi sayo ban terwadi dia lagi jom boy hamur pran ban terwa ban di niat ko Mawphor ni dia yo kita ke de jim ko ba meu pula telun bat kemo pi ke de ke ni